Bismillahirrahmanirrahim. Sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. قاف والقرآن المجيد. Kaf, ibet ku Quran na mapuro. Usayan, ileng kasubendingan ko al-mukataat ko surah al-Baqarah usayan na ikapito aguso panguman na usayan na paganay. Usayan, miya subag sumanga pananapsir ko ando pekatana supisupaan wala subhanahu wa ta'ala. Jawab kasam ko kaya sepaihan ko Quran. Sa ayam babageratindig na ayah ketanaan yan na so kaya timuan ko katuru wala subhanahu wa ta'ala ko kapteng kedenia ko kana Nabi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso kapteng kedenia ko kakuyag peruman aguso kapembegeran yanon amada kelakap segedenan ko Quran. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Kami yang memesasiran na kiyaw maakiran na pemerintah abadkiran na pitero mga kafir agi na siyaya piyak hamamsa. Usayan, sa ini pamemesairan sukiya sugui kiran sa manusia ada tariran. Agu ini pamemesairan pensukiya terwakiran usugu sasiran na pengauwig siran ko urianu kapatay. Samala akia sebendingasan Quran ko kaula dan ko mga surah Quran. Sabab sa sutawa dinian paparatiaan suka kuyag peruman. Na didin peratiya ko panulunu mga sugu. Agiena ni isa amuranu gelebukiran nakapeki paratiaan niran ko mga tau ko mga betadadakasan dengi mata. Abede na pekenega pepenutulen. Sama iat a unayananan uparatiya Muslim agu isa amuran tauhid maana kapakai sa isa Allah subhanahu wa ta'ala. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Baamay kamatay kami agu maadeng kami abayanak na kuwiyag kami giyuto nakapakan dudamawatan. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Sabna rakatawa nami kurang kirano lupa guadna matatagur kami panuratan kita bersumisiap. Usayan, kurang kirano lupa nagyuto kniang ko mga sapuiran aguso mga kubaliran aguso mga tulaniran aguso mga bukiran sa api andemia tagu na mapukan dudwala subhanahu wa ta'ala peruman sama pekabayanian sa da amargenum. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Ugaid na piyakam bukagiran subnar so Quran aguso Muhammad gunia mau manian siran sa siran na madadalam siran sa betada masa sagala. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Bayran de mailay sukawang ko kapuru aniran. O ande manaya ikiyati ragum balaya miron agu piperasa namiskanian agu da abanian mga siaga buwang. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Gusulupa na kaya tamiskanian, gupia ka bukna namis sa mga palaw, agupia ka tu namis sa langwa na sosona ng genap amapiyay para sa mga ngutu. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Aturuan agu pananadum sa langwa na urip na pupugapas ko Allah. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Gumia katurung kami sa puun sa kawang sa iga pakam beberakatan na ini pakat miskanian sa mga asinda agu uni na ibebeso kararagunan. Usayan, sulupa na igira tumitimbu ka kamamaraan na da apakapuuno na kawiyag-wiyag. Na andun ni kabesaian sa oranan na makambuaton so pisuso na uyag-uyag ang mga ngutu. Sabab sa suigi puuna no kawiyag-uyag agubiyagro Quran ko kaya turuan yan sa inad nami apuun kuwiga langwa na siya'y uyag-uyag. Surah Anbiya ayat ay 30. Gubiyagro katawa bagu maana science alangwa na uyag-uyag ngani na makapupuon sa ig.
Sa uda aig na da akawiyag-wiyag. Sa mananan na kebegramata na sa Quran na katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Akna o bepiangan tanga manusia agujin. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Mga kurma amang aririmpoong, aad na mga lepaan niya na madudungkit. Pag pero mga uri penakan, agu iniwi agamis kanya na uran sa ingedal lupa amaatay, na dataruto suka pekambuat kuka kuya gumiamatay peruman. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Miyakam bukag ko unaaniran su pagtaw Nuh gusto mga tao sa Aras gusto pagtaw Samud. Usayan, ginan su mga tawa piyakam bukagiran su mga sugukiran na tanan siran dininan ti urwala subhanahu wa ta'ala. So ashab Aras na miyaw na din su kiyaw sayong ko sura Al-Furqan. So ashab Al-Aika nagyuto su pagtaw Suwaib, su pagtaw Tubba na miyaaloy su bendinganun ko sura Ad-Dukhan. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Agusu Ad, agusu Fir'aun, agusu pagtaw Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Agusu mga tao ko Al-Aika, agusu pagtaw Tubba. Alangon dinuto na piyakam bukagiran su mga suguna miya patutian su pagitaakan. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Ba kami kiar gini ko kaya pangad na paganay, ugaid na siran na madadalam sa rimbut ko kapangad na bagu, suka kuwi gu manusia peruman. Usayan. So ayat ay kasapulo agulima na miya kay siswala subhanahu wa ta'ala sa tiang kediya na dakaragni ko kaya pangad niya na paganay na suka pagkakasuyan niya ko kapangad na lebiru na malebud sa dataru daun karagni ko paganay na so mga musrik na karirimbutan sirang ko kapagad na bagu aday iran takasan ko paganay o miya gaganian na ayapan su ikadu amalbudu nuto. Tantua madakla kaya aloy wala subhanahu wa ta'ala ko kapagkakasuyan niya ko kaya pangad niyan kakagiyos o kapakakasuya ko kapangad na karinasaskan niyan ipaganay amangad na susala ko wala subhanahu wa ta'ala asinimba o manusia na da amiyaad niran na guda amapagkakasuyan madin kada amiyaad niran sa paganay apagkakasuyan niran peruman. Si ko kapamimikiran na sanuad na akalya na manusia. Nakatuunyan subnar sa apya ded namang dourun sa dataru Ibrahim ko kiyaw saran niyan ko pamikiran niya na malantas na miyatuunyan sukad na niyan. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Gusab na rainad nami su manusia agu katawan nami sungan ini pagwas-waso no ginawa niyan. Gus kami ilbiya maraniron adi su ugat yang kuligian. Usayan. So kaya terwa Allah subhanahu wa ta'ala sa marani sirang ko manusia adi su ugat kuligian na aya bentak ruuna so kataon niya ni marani ko manusia kena ubes sudetian maana lawasyan. Aya mataan na so mga malaikat yan napakatutunggu niyan ko manusia sang gulalan ko kataon yan nagyuto marani ko manusia. Aya kari na ruuna aya lapia to katiru yan nas kami ilbi marani dan yan terwa ibesakan ilbi marani ko manusia. Adna sa gurumpong ko mga sufi, aaya para tiyaran na so manusia gusto Tuhan na may isa-isa, al-hulul wal-itihad, at dadaguto a para tiyaya adi ketarima ko Islam, sa iperupayran so tumpukan wala subhanahu wa ta'ala gusto manusia sa mga katerwa di marinaya gimaana, apa katunay sa kadedeg, datarogi irang katerwa ko katerwa al-fana, so kasana pudi na kakideda so ginawasan ko kita alokyan ko wala subhanahu wa ta'ala sa psenoron ang maragnanan sabutan na so Islam na tanto amarayag. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Gwani ya makatilabuk su dua abtilabuk sa kawanan agu sa diwang sa dumadarat. Usayan. Giyuto su dua malaikat at tumitikay ko manusia ay suratiran su mga galabkian sa da akila piat yan nakatiraw gumipkuat yan nagalabak
inunta atiti kaya nira nagwi pendekatiran sa panuratan. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Da akila piatiana pedsa kateru, inunta adnar kanyan at umiti kayap surat ku mga galebkian. Ustayan, pianu tulima Mahmad yakapung ko Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, apitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amataan na sumama na makapteru sa satag akateru apid sa ikeswat wala subhanahu wa ta'ala, adinian pepekir no bekisampay sa kesampayanon, aib suratun wala subhanahu wa ta'ala arkian sa taman sa alungan na makatuum na siran. Gumataan na sumama na makapteru sa satag akateru apid sa rarangit wala subhanahu wa ta'ala, adinian pepekir no bekisampay sa kesampayan niya na aib suratun wala subhanahu wa ta'ala arkan niya na rarangit yan sa taman sa gawi iya makatuum nasiran. Pianu tulu Imam Ahmad aguso At-Tirmidhi aguso An-Nasai aguso Ibn Majah. Ustayan, Pitero Al-Ahnaf bin Qais sa sumalaikat sa kawanan na ipsurat yan sumapya, askan yan isasanaan ko malaikat sa tampar sa liwang, na amay kamakan dusa sa urepan na turoon yan na targa, kautubat ko kiyan dusa niyan, na din yan may surat sumarata, na amay kaditubat na isurat yan ko panuratan. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Gumiyakaw masuk kabar ku kapatay isang bulalan ku benar. Giyuto sumia adun ka ako penilaian ka sa kapatay. Ustayan, giyanan so kabar ku kapatay akisugat ku tawa putay. Apias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiasa gadenian sab sepo niya na parasian sagi inian turon amataan na adnar ko kapatay ang mga kabreg. Sa sumanusia na adna tumutuyo ko na malaikat aguad na sumasaksyon sa miya subag sumang ulama ko turon na sumasaksyon sa ayatin dugu mujahido gusto katada na dua malaikat aso tumutuyo ko na gusto sumasaksyon ko mga galebkian supman su Abu Hurairah na sukon su malaikat aguso galebkian nagyuto isumasaksyon gyuto pan itindugu addaha kaguso asuddi. So Ibn Abbas na aya ko na sumasaksi na sudin sumanusia apsiksian niya na ginawa niyan agutin gutu addahak. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Iniyo pami subugyo nga gyuto sugawi iya pagita. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Gumiyakaw maalangwa na ginawa aad na pediya na tumutuyo ko na malaikat agu sumasaksiyon. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sabnaram ya adun ka akalilipatan ka ang kaiya gawi nasyawa anamir ka so sapang ka na so kailain ka imanto na magerang amat pulang. Ustayan, si ikwalungan na kiyaman na pagkatanud sa manusia sa kisam bulayang so kailain niya na di pagkaparak at tanto ang magerang so tentang yang kakiyasan dengan yan so kasapis-sapis sa langit. Sa apya so kapir na berat iya sa masauto ugid na ded na beli uparat yaya sa masauto. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Gupitero inam pedaknya na malaikat akati isu matatagurak na panuratan na bideder pa amariri para. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Punsad ni wadwa si ikun naraka jahannam langwa na berakafira berasupak. Ustayan, na amay ka makukumskan niya na kinaraka na suguun wala subhanahu wa ta'ala sudua malaikat sa ipun sa dirang ko apoy unaraka. Isa at tindigsa na sosyugu malaikat na sakataw, ugaid na inilapyat sa dua pugusar na nanubes sa Arab, ugaid na ayam mabagara tindig na sudua malaikat amya aloy sa unaan aso tumutuyo ko na gusto sumasaksiyon, na siran isyugu wala subhanahu wa ta'ala apun sa dun kunaraka. مناع للخير معتد مريب. Abera sapar ko mapi at tama ba abera sangka. الذي جعل مع الله إلها
فألقياه في العذاب الشديد Asom yadin sa pedugala asimba na salakaw, na ipun salira na duwas kaniyang kusik sa amabasang. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد Na pitero inam peda iyan na syaitan, akad na nami dakos kaniyan tegla ko kapulawanda, ugaid na miadin kaniyan sa kadadaga mawatan. Ustayan, giyanan so syaitan na inam peda uberadu sa ku dunia adumya dagun, asa masa ini na magangyason sa daniyang kon mategel sa kapakan dusanian. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد Na pitero iyan, adi kano pundawai sa hadapanakna, kasabnara mini unakor kano supagita. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Sadi kesambian suka terus irak nagu kena ubah ko palalalim kumang urip nakan. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Sasagawi iya teru nami ko naraka ajahan nama inum miap no kadin na teru unia na badum pena uman. Ustayan, giyanan so naraka jahannama didin kepenu. Piteru Anas bin Malik radhiyallahu anhu amiyaka po ungko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apugulu gendin so naraka samang ataw na ayagi inyan teruon na badum pena uman. Sa taman sa depuan sekanian wala subhanahu wa ta'ala ko palon yan na materuyan sunaraka atang kaanden sa makatarg sekanian ko kapupumanganis sa uman. Pianu tulu al-Bukhari amya kapuong ko Abu Hurairah apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambitin dega sa surga agu sunaraka sa pitiru unaraka a ini senggirakan sumanga takabur agu sumanga laulanda mga tao. Na pitiru o surga ada pekasul derakan arwar ko mga lalamak ko mga tawaguso mga babakiran. Na pitir wala subhanahu wa ta'ala ko surga askaso limuakan na ipangalimuakan sakaku kebayaan akan ko mga urip nakan. Na pitir iyang ko naraka askaso siksa akan na isiksa akan sakaku tawa kebayaan akan ko mga urip nakan. Sara ko umani isar kanuso penuh iyan. Na supman sunarakan na di kepenuh sa taman sa depuan sekanian wala subhanahu wa ta'ala ko palunian na materu iyan na tangkaan sa makagendek mamang ni sa uman. Sa giyuto ika kepenuh iyan na pumangisul sa mga piruguan iyan sa ded na pelaliman wala subhanahu wa ta'ala isabu ko mga kaadnian. Na supman susurga na magadin wala subhanahu wa ta'ala sa salakawa kaad na ipenuh iyanon. Pihakam buat wal Bukhari ko sahih iyan. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Na ipakarani din sa surga kumiyamanang gilas sa dimawatang kiran. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ Giye su ibtilad rekan walang wana mananarik wala asumisiap. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب Sutawa ini kalakian sumakalimuun sa gib. Aguad na minyunan niya na puso ako penarik wallah. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود Sult kanurong ku surga sa kalilintad. Giyuto sugawi iya katatap. Ustayan, so kawiyag-wiyag walungan na kiyaman na ketatap sa dayon na ded na benyan kapusan. Na so pumaka surga na tatap sirang kudaya aniran a ded na bairanong kakepukas. Na sumambus sumanga tao ko naraka. Na tatap siranon sa ded na bairanong kapekaliw amay ka mga kapersiran. Sa so kapatay na sumbaliin sa ded na kapatay roo. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Rakiran sungani na kebayaan niran, agu adun kami apanguman na madakal.
Usayan. So pangumana mada kelalimu kiran wala subhanahu wa ta'ala nagyutu suka kilairang ko wala subhanahu wa ta'ala sama payag adad na kendungyan sa detaru kalalang kawairang ko ulan ko kambibiring yang ko ikapat at talin ko ayag. Miyaka po ko Anas bin Malik sang ko tua ayat guad kami a panguman sa pitero uya na pupuyag kiran sukad na nira na mapurwa gumala ko uman alungan na Jum'ah. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Di budun pira-pira iinan tiurami ko na anira na sa pagtawa mabasa nga di sirani gus na miyagin lebes sirang ko mga ingit sa palagwi sa kapatay na beed na kaya apasaniran sa desiran mabala ko kapatay. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Mataan na kadadalman ito sa tangkada pananadam. Arkitawa mi adna puso akalian udina miya makinig sa skanya na sumiyabut. Usayan. Sukatir wa kalb sang kaya ayat na ayamaan yan. Na akala mi pemimikiran kena ubag yuto so puso ang matatagu kurarb. Ugay na makapsilwa uto kakagiya so puso na darpa penuh ka pamimikiran nagukan dirugud. Giyuto itindugu mujahid. Agu so pamikiran na siip kedeng ko puso kena ubag siip ko ulo. Ayam matatagu ko ulo na so anggota ay pemimikiran na so otak. Ugay na so pamikiran na siip kapuun ko puso. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Gusab na rainan dami sumanga langit agusulupa agusunganin kung pagalta na duto sa sulda na mga gawi aguda amini sugat kami apit sa dukaw. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Seberkahi Muhammad kungani nagiiran panaroon. Sa sembayang kasabentuk ku kadna ka ku depan kasbeng alungan agusi iku daniyang penkasedup. Usayan. So sambayang ko paganaya masaniyang ku depan so kianaik sa langit al-mi'raj na dua si ku depan kasbeng walungan ku kapita-pita agusi iku dania pengkasedep ku waktu asar dan 2 rakaat. Na so kasembayang ko gagawi tahajud na paliugat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kena uba paliugat ku mga umatian. Orian yan na miyaman sukuto ko kianay kian sa langit sa mimbelewi 5 ang mga wakto sa doon mabelag so sambayang asubu aguso asar asiran so sambayang ku depang kasbeng walungan aguso daniyang pankasedep. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Gusi iko gagawi na sambayang kaun agusi iko mga talikudan ng mga sujud sambayang na panasbih kaun. Usayan. So inalawi at tasbih ko ayat nagyuto so sambayang kakagiya di makapembelag so tasbih hagu so sambayang sa gii makasilwa sa dataro gii kapakasilwa gusto betia maan akiraa. Gusto tasbih ko oriano sujud na pimaana no sabaad sa gyuto kon so sambayang 2 rakaat ko oriano magrib at tinduguto o mujahid gusto Ikrima aguso Asyabi. Sabab saad na hadis sa miya kapuong ko Ibn Abbas sa miya katurug ako si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na misembayang sa 2 rakaat makep ko unano sambayang subuh. Orian niya na luminyo ko sambayang subuh sa Peter uya na hey Ibn Abbas 2 rakaat ko dapan susubuh ko kapteli ko du mga bituon agu 2 rakaat ko oriano magrib kapteli ko du mga sujud. Pihak kambuat Ibn Abi Hatim aguso at-Tirmidhi. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Gupang makinageng kasasagawi iya mananawag so pinanawag sa darpa amarani. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Sasagawi iya mangiran so suara amatanog sang gulalan ku benar. Giyuto so gawi iya kapekali o kakawiyag peruman. نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Mataanas kami na pupengwiyag kami agu pembegay kami sa kapatay agu siir kami sukendudan. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
Sasagawi iya mga bubungkag sulupas ikiran sa makaliusiran sa magaan. Giyuto nakaplimu damal budre kami. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Katawan nami sungani nagiiran panaroon. Kena uba kakiran penegel ko parati irang ko Allah. Na pamakit tadem nekas sa Quran sa tawa ikelekian supagita akan. Pangnal ko sora. Imanto na miya kaumatano ko lumpukan na pitwa mga sura ika-50 tamang ika-50 ini pamanurun sa Makkah. Aya bendingan niya na suwahi wala subhanahu wa ta'ala mapapayagu waraan. Si iko kapelaga dayu tutulagu miya kang gulalan ko ngari katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu ipturu iyan su alungan na mauri. Miyailay tanong aso miyapo sa lumpukan na talwa mga sura ika-47 tamang ika-40 siyaw. Na aya bendingan niya na sukapakatutumpok saliw agu sa suldu pagtawa Islam, umma Islamiyah, kaya tiragumbalay niyan na si isang kaya sura na aya bendingan niyan na sukebulusan ko masa aka peningga pusan ang kaya kauyag-uyag. Giyang kaya sura ikapusan ng mga sura ang mga atas sa penagipun so mga sura ang mufassalat ang mga bababai ayat ko katimblian agina ni kapageturong ng mga ulama at tumatanod ko kipsil silaan ko mga ayat o Quran. Giyang kaya sura ko kipsil sila napad ko mga sura amyaw na iturun sa Makkah. Sa isayat yan surunding sa kekilala so kasabnaran na kamataanan sa dataro kialiw niyan ko ayat ika-22 so kebulusan ko urian kapatay. So pamutos sa niyan. So wahi o sura na mapayag ka kebetiaon ko pandangan waraan. Tabiya nature ay sana nakita ba no sura usaya no kita ba niyan ay niturun so Quran. Gusto kialaga dayu tutulo ki bebetugu mga kaaden na pedenan ko kita benusura apatu ta masabutu manusia kasulang wana mala abeta de minita na ko dunia agaleb kuwaraan nagu kapande nu manusia na palayad nanan susuna no sura ko ki bebetuga patu ta masabut sa amay kami sayad surunding ko kailayu manusia nama kilala niya su titu kamataanan surinaya ganugawi iya kapemalas agusu gawi iyo kamataanan. Giyang kaya sura sa dataro kaya aliw niyan sa unaan na initurun sa Makkah, inuntabuso ayat ay ika-38 katumyurun sa Madina, aya kadakla ayat yan na 45, tumyurun ko oriano sura al-Mursalat.